Erasa angono lapo modo kokingolo karualo Richard Sejabi Bukone kao serere ngeso bu iwadika ebalualo ijuli tera polo kitema rak ne jula rangesi Moses Kwang otem atira osote itungalo atira Agir ekaolo eyape silo ekao ngeso bu itojoka aitasala Kwang kadungulu town council ne jai ngesi sek konye itunga kesi apega sino ibore yeni ayau nujularo Ocaapa town council neda Agir torlu Ocaapa Aijaun Kwang atupitone erabando rai a kansala nego ikitingwala siko kansulo kirornges engare nikiti aoriana tengini otuptete ajularo ke town clerk lo lemeje Ocaapa town council Benard Ogalo toni otemlo labor amsi yalama anwai giliona Kilak kosi Benard Ogalo do bai julakini seti tunganani lo mami soma ikeda soko na la jokani mamsi koto kwangane girisonge si chudi ato my boy shanu juli ngesi kera giringe sangina dodo baba juka kini setu ngana la ronon katango na juka kini mobo town council okosda isora mambo bikoto ngisa ne chudi ibuni sai goli ofisi niko si chuta gyar lolo ingaro no kolo Ocaapa kese bakase be ajularo na Ogalo ibuna isiapa na petanum airika nakina dukuni ya pesini lwe ege untosi kesi lo town council na rai kopane ipagi saite kesi ne jasi ya pesini cage no mamnge alam kinte jakaito kwanga jautuni anu nara poni bere bode mara sai jakati la buta ikeun le reguti chuti arai boy sitina ikeun ne town council kosi oya ngari ti jakaita den oya unete be jakaiti ngai be kwana tamte jakaiti ngona kota ikeun so ara mam ke pone si echa unete jakaita ten mam si echa munye sa jauto town council mam so torna ngaji tuleta konyo Ocaapa kapere town council le renye dit mame beiti Aijaun tungana nara bon be ejulunu kwangen nara be so kapana ni derare be erae jakedo kwangali somata kiere le somata lio le somata tira le somata atenta le somata obor kadungulu keda boisa chela bor keda boisa cheda e pupo e kirore le jaketa ngoni aboisha ni pu bon me mame ke soma e jokuna do ai ko se pudi arara jula jakedo gale jula ina do se twene chele le senior le jaskre jene na ito pola aboisha na ras aban katano abosna twena yaune twele erona ke kro do iborne takari kitakere anu bere Agir to rikui do so mi si chamuni anu nyaka apugani no sere dis local government nyaka Okwang o center koje to buri raina tia kuna olio somata so olio kede jakaito Okwang do rai e parish sub county chief lolio loda mama je kiti se record la jokuna lodo vidu pa ke soma ngina ijularo ngisito na yangari kiere sano angon ngesetigo gongtori yongobe kwana le munusa ya Ocaapa town council mambo bosibu na ipuda kina jakaito Kwang abongu bobone nipeki are town council apota dumu te jakaito etenyu mame down ta pat usute bai ajule etenyu bobo ko pana mamo galo de down ta pakini woje ejuli bobo galo da na jari ngolio aranga tupito ni chama na elo sisi ne olio somata ngokere jakaito Kwang ajeni ngepole jare jakaito Kwang ejokonu e pipili noi so Aijaun a contract le 5-year contract daglan situngane peta yuni dobodo moyinga takiso ikale kan edo mbo tunga bulidi na itam to ruchokin kede Moses Kwang le jolara kwa no Ocaapa town council mameke simu alosi konye seka yani abotema pakyangu nebe mamunwe pedor ngesa limunu da keri kamna kede nukwane swama onos konye kao ngesi jeikina kirot konye kao Richard Sejabi Bukone ko simu abotema ebe ebuningesi aitemokini akironu eguri kangon Kanuka TV East Patrick Odongo Kosere District